U Luksemburgu je stupila na snagu mjera o besplatnom javnom prijevozu, čime je ta zemlja postala prva u svijetu sa prijevozom koji se više ne plaća. Oko 40% domaćinstava koristi javni prijevoz u Luksemburgu, tako da će besplatan prijevoz uveden kao socijalna mjera predstavljati uštedu od oko 100 eura prosječno po domaćinstvu na godišnjem nivou, izvještava Nikola Radišić. Sada je zvanično, Luksemburg je postao prva zemlja na svetu sa potpuno besplatnim javnim prevozom. Karte za gradske i međugradske autobuse, tramvaje i vozove više nećete morati da kupujete, odnosno plaćat će poreski obveznici Luksemburga. Ova zemlja već je bila poznata po olakšicama koje je davala svojim građanima kada je u pitanju javni prevoz. Pa su tako mladi do 20 godina, studenti do 30, penzioneri i socijalno ugroženi već bili oslobođeni plaćanja karte, koje je po dvosadnoj vožnji koštala 2 evra, a za ceo dan samo 4. Država je prevoz već subvencionisala, sada će morati da obezbedi gubitak zarade na kartama od oko 41 milion evra. Ukupna cena transporta sada je procenjena na više od pola miliona, a po poreskom obvezniku godišnje će iznositi čak 660 evra. U društvu se povela debata da li je ta suma velika, odnosno da li su koristi od besplatnog prevoza zaista toliko važne. Vlast je najavljujući izmene tvrdila da to radi iz nekoliko ključnih razloga. Pomoć socijalno ugroženim, smanjenje jaza između bogatih i siromašnih, privlačenje turista i smanjenje broja motornih vozila na ulicama. Ipak ne očekuju da efekte vide odmah i očekuju porast broja putnika u javnom sektoru za 20% u narednih 5 godina. Ovo je neka vrsta nacionalnog brendiranja. Luksemburg želi da bude laboratorija za novitete u transportu. Mislim da je naša zemlja odlična za tako nešto jer je mala, ali imamo ogroman ekonomski hub. Ovdje imamo radnike iz Francuske, Nemačke, Belgije. Jedno multikulturalno stanje. Ljudi 170 različitih nacionalnosti živi u Luksemburgu i mislim da je čudesna pozicija Luksemburga da bude eksperiment u toj oblasti veoma dobra. Deo građana javni prevoz i dalje smatra nepouzdanim ili neadekvatnim i zbog toga neće odustati od korišćenja automobila. To se posebno odnosi na prekogranične radnike, kojih u ovoj zemlji ima oko 200.000 i kojima bi dolazak na posao bio znatno duži i komplikovaniji kada bi se odrekli svog automobila. Niske cene goriva takođe ne pogoduju toj ideji, a Luksemburg istovremeno je država sa najvećim brojem automobila po glavi stanovnika u Evropi i velikim platama. Mislim da je to u stvari odlična ideja, jer će smanjiti zagađenja koja proizvode automobili. Takođe, siromašnim ljudima pruža bolje mogućnosti da se kreću zemljom i među različitim kulturama. Mislim da je to dobra ideja, ali ne najbolja, jer javni transport nije dobar koliko bi trebalo i kada bi postojalo više gradskih linija, to bi bilo za sve. Veliki problem Luksemburga su gužve na ulicama. Mislim da je to veoma dobra ideja, ali nisam sigurna da će to smanjiti gužve u gradu. Mislim da transport već nije bio skup i da tu neće biti mnogo promjena. Nisam sigurna da će imati efekta. Biće veoma teško ubediti ljude da se odreknu automobila. Morate povećati ponudu. Mnogi koriste automobile jer se ne mogu osloniti na javni transport, tako da su im kola potrebna i moraju ih koristiti za putovanja. Možda bude bolje kasnije kada se završe poslovi oko tramvaja, ali u ovom trenutku je teško reći. Uprkos nedoumicama i sumnjama pojedinih građana, vlast je uverena da će dodatnim ulaganjima u infrastrukturu dodatno motivisati sve one koji putuju kroz Luksemburg da se odreknu svog prevoza i pređu na javni. A javni prevoz u Luksemburgu ne plaća se od subote, kada su širom grada organizovani koncerti i žurke u tu čast. Cijela akcija reklamirana je sloganom "Ovo je veliki dan", poredići ga sa prvim odlaskom čoveka na mesec ili otkrivanjem gravitacije ili točka. Ipak Luksemburg nije prvi došao na tu ideju. U estonskom gradu Talinu svi stanovnici tog grada od 2013. ne plaćaju javni prevoz. Slično i sa francuskim gradom Dunkirkom, koji od 2018. ima tu privilegiju. Što se Luksemburga tiče, on će biti prva zemlja na svetu koja će tu uslugu ponuditi svima. Nikola Radišić, N1 Luksemburg.